Wih, nah sih ngajak ribut yang dikeluarkan Cikupa Mario. Macam-macam. Beteng, aduh, guru bayu dong, kalau dong iyo benda hujan. Apalah kan itu tuh, ini anu apa sih? Aduh. Setan dong lembur, dong kampung zombie bener-bener. Bangsat doang. Lah, ayang be ngedruk imah-imah setan doang. Ayan wiji motor doang anu lewat yo. Ih, ngekek udah goblok. Setan dong ya. Betul. Woi, Gan, gaya woi. Ih, kada letak jelma gagah. Wih, Ih. Ya udah woi. Wih, hayang di Cikupa Mario yo. Woi, orang nyetong teboga bae yo. Rotek. Oh gitu, wih. Kumaha yo? Ya ora kayo. Dah, rokok mal minuan kena beteng moal. Ih, ya ora kayo. Minuhan meureun. Beteng ulang yo kan. Ih, ti tadi. Waduh, Ayo ndek tah di urang. kemana yo? Iyo, nyelong bebek bae. Ih, ulang kan. Ini peci kan. Oh, lagi nyaon lu peti. Manen lu bagus bae kan. Urang. Atuh leban mengopi-ngopi heula bari lah kitu. Atuh geus tah rokok taloba. Ih, telepon. Ada. Tengah seron gua nyobra anjing yang ngelawan orang yo. Wih. Teu sombong urang mah kan. Diuk bae lah aos kalingan. Lain yo, wih sorangan bae. Oh, yo. Ih. Wih, Gan, eta kumis mal dicukur tah. Kunaon kitu? Bahal amat dong sebar. Ih, kan sorangan teu nyaho kitu nya. Henteu. Ih. Kan, mun dicabut hiji jadi balan tentara kan. Ih, Bisa bae sorangan Sorangan yo. nyawa. Ih, doaku. Siluman katak. ih, sorangan mah teu nyahoan. Wih, Re. Ini kemana? Kada heula yo. Jajang bela, orang dek balik ngubeng. Oh, geus ge, nu ade be di jalanna. Lain mainnya dipikir-pikir yo lembur. Ih, teriris amat beneran. Ih, doang iyo teh dina kulkas urang. Ih, puguh. Mending sorangan mah tiris urang mah. Beteng. Ngelih kan, ngelih. Beneran. Anjing kurangnya di sorangan diajak tadi. Ih, kun anjing embung. Kemana? Ih, Jarang operasi. Sila. Sesat mah ulah lah. Geus manin ku ari nyeduh kopi bae. Oh, geus ge siap bos. Urang pengen kopi hore yo. Ayo, Ya. ayo, Urang ayo. berangkatnya. Oh, kira nu adenya. Oh, yuk. Aing kebel amat yuk si kadam, waduh. Mal bener. Asal beteng geus kerubukan bae. Kopi. Woi. Saeta. Mande bari Artinya otak. Boga urang ge rontek yo. Kuat Lain. kebal urang. Kebel amat kopi. Coba kopi nata ka dia. Yo, Kopi kebel. geus ge nya urang ngising heula. Anget Urang itu. ngising terus tadi. Wih. Om dong nih kopi. Dasar beteng. Iya kalau bukan baik. Mantap. Gurih. Boleh emang iyo. Jerokan heula kudu namanya ambil pelem lah. Heula.
bebuteng rada subuh yo is aya kopi untung jalan mana ker iyo ker ngisi dibeakeun ku kopi nah tinggal asal manggis ladug nah sidang isi mah goblok lah bangsat doang kising kemana deh ya orang lah apa ngising dia baik itu di tengah-tengah jalan ya sawah aya segitu eta nek ngising main berian kayu nancep segitu ning kena bool asa di atas langit bae numpak nawan teh beri nyantai begini seru apa nasibna jeung awan jadi sayu kene sapete jeung awana apa ngising di tengah galeng bae gitunya ndak kelek jelema lah ruwet jing ja serpil nikmat beneran ngising di sawah yang nikmat amat nih kayak malah ulang ngising di mah di sawah beh lah nikmat dan mentret lain yo pakadam yo kebel amat ngisingnya kopi sampai saat deui kita urus berlangsak amat yo hirupnya gara-gara kuncian apes amat aing teh kemana jadul amat biasa tadi orang ngomong ngising aing ngising doang tas ngoyos bae jeung nya bau geus kieu yo oh punya kumaha di mana cayo di mana di ditu tuh geus ka ditu ieu lah beneran dah ampun